Assalomu alaykum bizning kanalning ko'ruvchilari. Salamatsizlarmi? Bugun 21-mart 2026-yil. Novruz bayramingizlar bilan biz Bishkekning taq sentri o'rtasindamiz. 150 so'mdan 100 so'mdan shunisi. Cho'ngrog'i 150 so'mdan. Litr qanchadan? Litri 400 dan. 400 so'mdan. 18 kilo bilirsizlar. Aha. Hozir Uşul жерде сүмөлүк болуп атат. 100 сом боло? 100 сомдукчу, бул 70 сомдук, мына 150 сомдук. 150. Литри канчадан? 400 сом. Мына. Муну жасалат туугандар бар. Дамдап көрүп алып атышат туугандар. Попробуйте. Сүмөлүк. Öndürüp koyuptur. Kançadan Ece sizdeki litri? Litr. 350 ekan ha. 350. El ötөгө ekan konsert болуп атат туугандар.